ndi Steve Mugaka umujumbe wa constituency ya West Mugirango ntagete kwaligania umurai wense Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto wochase constituency yane ya West Mugirango li chitariki 30 umutinyo yoli tukulia Jumatatu eye yego chikobe ntunda ya gatatu umupresident yago cha ase constituency ya West Mugirango na ende buna litukulia gatatu yesa bugita kagenda igoro nogo saba nuko semerikwane n'intunde ya gatatu yo murayibwense a constituency ya West Mugirango ngo chikubokere egende igoro egende namagendera igoro murayiga mangana nale na volunteer president aiche tubwaterane akorwe egere constituency ya West Mugirango eyo ere engata ye county ya Nyamira constituency ye Yesu Kimutwe city ya Nyamira nerero kanenga ne city buna chistikiende chichi county Mheshimiwa president na toete chibesa chukubeke estima twanyetemire injikete ona murangiritie aiche arole na maisaye astwa ikirie estima yaye erato mende chibese chukukule estima yabantu bali bageseneno atomentere estima tukubeka guchialia nyama ya ward guchi mapera tukubeka guchi Busamaro tukubeka guchi ukichora chuward chonse na abolije umu president ekeragocha aijenege kabwesa ine tokolere amangana y'umusunte asa constituency ya West Mugirango egiya kabere na aboliye president nkeringa ntubwati mache etule constituency na ende nonye ne town etabwati mache yeta president na confirm tinga asege kabukiaye na buguliti chibese chigoto anseria kubeka amache yetap ye pipe kiromochie uri town ya Nyamira nase asaraunde tie town ya Nyamira goika kibirigo kwenda Kinyambi Malindi kogenda Nyamaya egere na intwe abangina baito batike gwetweke bibuyugo chiroche na baro barusia mache aliyenyasi ase etap buna abantu bandi bale asichinse chigendere tegento kya gatatu nkelinga omu president na igwebirero byaito nga KMTC yaito igere nkebubi twogosomia chi constituency nini o president nanja agatebanga gukinie college area igagotoa chinyumba abana bakomenya bana bakuruguru Tanzania bakuru Southern Sudan Uganda na East Africa ngima bache gosomera ase town yaito ya Nyamira igongo cyari kubeka uburuso ligue na yoburuso ase KMTC hostels chiria egere monyorero motebia tomente chibes tugukorere tuition na administration block area ya ansirwe na ende to expand chi laboratory egere college yaito yanse kukoreta abana bange abago chigotoretera echira se town yaito tinkweba otebie president nga na injili chumbe na somete school ya Nyamira primary school ejo togendrete kwa gacha international comprehensive model school ego chikobe kiorokerelyo asisem chia Kenya chiwendrete kogenda nabe kirige na lyo buroso nere muoro kinga ichumbe tingobeka chikoroba isato nere koroba ya igoro yo mweli ya kane ekoroba yine yaye egere monyorero na nkonyere school ya abaisike ya Nyaigwa na abambura bane ba Nyamira boys abo babwate amangana bagucha kumubolyo ekyomo elyo nababolizi abantu baminto moche twambane ebintu ebi monsa bisie nasabire baka ondigere iringa umujumbo aye no gosaba gwoka egeko gere town ye mumanyete nga ntubwate problem ya street lighting ntomanyete nga ntubwate problem ya matobe ase town ye eyenere ngaki tutagete kotere ko mu president arole na maisa ye buni town ya Nyamira tora matobe ime egera to echibese chie para ya municipality kura etige gona korosia amagora tana buna ya shivling
toe kuna into chipara chia maskani kuna chitaoni chinde chieire ijinere iganga yane nugo chakotebie president kuna Nyamira ne county Nyamira ne city ye county Nyamira ne takirege nderere ekero na ende nkocha konyora bagali kumwakira mbuye mono na natoete ipara ye lami ekuruma kombo yaja bondeni yagenda Kibirigo yagenda Mutagara iyo etenda ya igurwa rero chitariki 25 nyegenete ngabako lingorie mbarabi babe gitamasakarabo ime ngututumira bali contractor ya mana egere yanse egasi yo egere itokoreranie paka obusoku burito bwate kuru nyama ya kogenda ubwali ipara ya wendete kumwama emyaka 30 ya erete ekwamete bakabona engaki Antoine okole extension ye pale liye gokorwa kitutu chache north ekoerera bumbulia ego cha komentwa eitie tuomere ase echiro ya bunyunyu ya nere sababu ngobolia abantu baminto onyeri tukondire tugwenete gwitura toiche tosombe ebintu kurwa ase serikali ye engaki ye nalie budget yo moelio ego chiko ansa korosi wa yetugo cha wakira ekura bunge June onye ngakinere tugwerete ko soki ibintu byeito ngakiye yimbona nere sababu ngukurangirye mu West Mugirango gaki esababu yoka to wakira chikura no kuriya magenda aya injumbu atsie to yetweke ikero toraya tore to inyore kwera ndi Nyasaye ngambu yamono egekwera nero to kore iraya ni miundo misingi tu ndio imekuwa challenge kubwa, kwa sababu ukiangalia soko yetu ya Kibirigo ndio soko kubwa kabisa katika county, lakini ukiona barabara ya kwenda kwa hiyo soko ni moja tu, inatoka Metamaywa na hiyo inatoka Kericho. Ufunguzi wa barabara ya kutoka Magombo kuja Bondeni italeta traffic ya spenders kutoka eneo ile ambao saa hii wanaelekea Kimera na kwenda Kisii. Sasa tutaleta hiyo traffic kwa Nyamira County. Ndio sababu tunasema miundo msingi ndio challenge kubwa. Ukiona street lights hamna kwa masoko yote ya Nyamira, na hiyo inaleta insecurity ambayo imefanya investors, hata tulikuwa na investors wa asili ya Kihindi ambao walitoroka kwa sababu ya security. Ndio sababu tunasihi rais mwenyewe akuja atembee, azuru hii eneo, ili kwamba tukifanya kesi yetu tupewe street lights, tupewe barabara ya lami, tupewe pesa ya kuweka hata police station katika Kibirigo market na kupanua our security systems, hata tuweke CCTV cameras katika hii town yetu. Hiyo italeta investor confidence, ndio utapata watu wengi watakuwa attracted kuja hapa. Na usisahau kuwa hii town mbeleni ilikuwa na university na operate katika hii town. Ilipofungwa, sasa wale wanafunzi na wazazi wao waliokuwa wanamiminika hapa pia walidhuru biashara ya hii mji. Na mimi nitachukua fursa kumuuliza Mheshimiwa Rais, katika ile budget ya 3 trillion ya kutengeneza ya University ya Nyamira, pia tupate town campus ya hiyo university katika mji wa Nyamira.